Xin chào anh chị cùng tất cả các bạn đến với kênh Núi Rừng Trường Sơn. Và hôm nay tôi lại tiếp tục cuộc hành trình du lịch săn bắt và khám phá những vùng đất mới. Bây giờ thì các bạn có thể thấy tôi đang đồng hành với một nhóm anh em người dân tộc đồng bào ở vùng cao đi săn. Thì trong chuyến đi săn lần này tôi sẽ giới thiệu tới tất cả các bạn cách mà anh em người dân tộc đồng bào họ săn bắt và sinh tồn ở trong rừng như thế nào. Thì trong chuyến đi săn lần này chắc chắn sẽ có rất nhiều điều thú vị về săn bắt và ẩm thực. Và sau đây xin mời tất cả các bạn hãy đồng hành và trải nghiệm cùng tôi trong chuyến đi lần này. Wow, mấy có các bạn. Sau mấy tiếng đồng hồ chúng tôi leo dốc thì cũng đã đến được một con suối. Và chúng tôi sẽ nghỉ chân ở đây khoảng 30 phút rồi tiếp tục cuộc hành trình vào cái khu vực mà chúng tôi dự định sẽ vào đó dựng trại và thực hiện cái chuyến săn bắt lần này trong khoảng mấy ngày. Các bạn có thấy đây rất là dốc, đi mà không cẩn thận là ngã ngay. Ở trong đó mà Vâng, và xin chào tất cả các bạn. Và đây là sản phẩm mà ngày đầu tiên của chúng tôi săn bắt được. Con đen đen đấy là con gấu rừng nhé các bạn. Còn ở đây là con heo rừng. Còn anh em đang làm là con heo rừng. Tiếp tục ở trong cái bao này là một con mang. Nhiều nơi thì người ta gọi là con hoạng, nhưng mà ở chúng tôi thì gọi là con mang các bạn. Rất là to các bạn. Các bạn có thể thấy con này khoảng tầm 30 đến 35 cân. Rất là to. Hôm nay được khá là nhiều sản phẩm. nó đi pe tu cổ nó mà nó nè nó thôn ta chỉ lấy phỏ nó sẽ đi chạy này nó giờ tao nó ngã trả lũ thô thế một té kia thế từng bố lo ta sẽ đi thế như này u làm nó ó tụi mắt xong là về tôi lại mình về tôi lại đâu cơ thể tôi cho mình mệt sao mình chuẩn ra này cần để năng kia thì tôi giờ trâu đi chạy ra chứ nữa trâu cơ thể tôi biết nó chúng nó tới trang nó khó xe lên mà khó xe thầu đó giờ nó ta dài cái giờ nó dài to
เดี๋ยวเราจะอีตุกเกาเทียอีตุมาได้เทียอีตุมีหยมบัวนะอินดันหน้านะเจ้าตอกบัวก็ของง่ายด้วยมายังไงเด้อ แต่ยังไงนะ ตุเชียนะ แต่อย่าขาดตัวเชียอย่าขาดตัวเมนนะแต่กินอะไรยังไงเนี่ยยังขอตัวรอนะตัวนะอีป้าจะจ้องแต่สิเขียตาจะตัวเมนละตัวเมนละเป็นตัวเป็นน่าจะเป็นป้าเนาะซึ่งเราเป็นตรงไงเนาะสิอย่างเท่านั้นไอ้ป้าเนาะกูสนใจนะกูchỉง่ายเท่าnó giờ xít tê đại โอ้ยเราตั้งตัวหัวหน่อยให้เลยไอ้บ้านเรามาตัวอย่าหันลงมายี่จีปุ่นแต่เชียวแล้วมันดูจะเงียบเปล่าเงียบซะเลยปะเคยอ่ะแม่สิล่ะจะจิตตัวตัวล่ะก็ตัวละปะจ๊ะยี่ตัวละก็ตัวละโอ้ยน่าเป็ดตัวละเอ้ก็ปอสักตันนู่นเนี่ย โอ้จินโดมันก็เป็ดตัวละยันนอนอยู่ก็จะต้มบ้านนอนซื้อตัวเป็ดตัวแก่นะยันนั่นน่ะจีของง่ายก็ตัวหอกกูแก่เนาะรู้เนี่ยกูเนี่ยรอจีจ้องเลยจ้ะรอจ้องชีว่าป้าหมกต่อแล้วตัวบอกผมได้เยอะโอ้ตัวนั้นรอแต่เนี่ยตัวนั้นหมอจ่าเลยย่อก็จะวิวงหล่อโตเลยแต่กินแล้วก็หมาตัวโอ้แต่จบล่าเจ๊เห็นนี่ตัวพอละเห็นนี่ฮะเดี๋ยวจะให้เพื่อนนี่นะขอขึ้นตัวเยอะแต่น่าใช่นะน่าองเดี๋ยวน่าเป็นน่าเฉยน่าเป็นน่ายันน่ะยอนกอูจีนะไล่กันนั่นใจต่างกันส่วนใหญ่กันมั้งใช่เขาจะมาอยู่ปลาตู้เสร็จแต่ว่าต่อเจ็ดจะอยู่ตัวก็ตัวนั้นตัวเชี่ยนะเป๊ะตัวไรเป๊ะตัวนั่นบดเต้นะเป๊ะตัวเลยอย่างกูตัวนั้นจะตัวที่เป๊ะเลยที่ตัวกูนอกเกนเดี๋ยวเราบนต้องรอดแต่ถ้ากูลงแล้วจะโจลงเดี๋ยวเต้ลงแล้วกูกินตาลงทำหมูเดินเจนก่อนเดี๋ยวจีนนินเจ้ากูฮะเต้สินะตัวนั้นจะตัวที่เปล่านะลูกที่เปล่าเที่ยงเขาจะตัวที่เปล่าเที่ยงแล้วต่างรองได้อยู่ตั้งคันเป็นตัวสำนักนี้ชื่อเลยเชนะนี่ปุตาลงฟิเจเชยลาอวดหลอนหมอเพียหลอนเต็มหน่อยเราห้องหนึ่งเราปุจอดเชยสินะสนใจเราคือตัวนั้นนะสิเอโมคาร์ดีดูน้าหน่อยนะจะไปขอต่อยินน้าจ้าหน่อยบนเทียอยากขาดตัวที่ลงนะสิจะเดี๋ยวมาขอlại in cha li nó sẽ cho chuyên mê hàng nè tụi một cậu thiết lo xưa cho bê tụi một tê gì thì cho mê rồi giả sự gì thiết tông cái chỉ tàu hàng giờ hai đúng bê sẽ mặn tàu hàng ta chỉ cái chỉ tàu nè mà nó chủ nhà mà đi chi bê cho một dòng được theo chia sẻ lại đi chân sao cái trái chia nè nó bỏ mặn nè cho này chỉ cho cá cho kéo rồi cho cái mùngตัวกับตัวเชี่ยรอดเชี่ยเมย์เราไม่ยงเพราะอะไร ดัดเตี้ยได้ยังไงโอ้ก็เจลิกงเตี้ยเรามองทุกอย่างขึ้นยอขึ้นดูเลยก็เกี่ยวหัวลงมาสิถ้ายี่ไรอย่ายี่จีโตนั่นทุกอย่างเป็นตัวเชี่ยได้ตัวเชี่ยเตี้ยเป็นตัวเชี่ยตัวนั้นได้ทีนี้พอหือพอเยอะขาเกี่ยวตัวหัวลงนั่นได้เว้ยอย่าซื้อจะเยอะเนอะโอ้ลงเลย共ต้นจะตาดิลูกยอนะยอได้แล้ว共ต้นก็เกี่ยวยอได้แล้ว来点多这个那那ยอได้一起就出来是那那เราไปตัวใจยำเหล่าใจบอกเที่ยเลยนั่นเชียร์หลายนะยำเหล่าทุกคือแม่ต้มหมูยอหายตรงนะ
เนี่ยสักเนี่ยไรตัวเจี๊ยเจจูสีตัวสู้น่ะอย่า公在把公头了偏啊สู้เชียบ่นั่งสิต่อโปแก แต่เกาแต่เติมบัวละแต่จริงว่าตัวตาหัวแต่สิเอาแต่เอาจริงน่ะ แต่บ่ขาก็บ่ตาเด้ ข้าก็ของกินกวนมันก็จะเอาเทลังนะ นู่นๆไปยังมุเจแล้วจะยังบ่จังไกจะหรออย่าไฟนะเอจีลังไปจีผูสู้นอเสียก็ต่อไปดุมบ่เมโท了ลังไกเจอนะ对都冇高正去，对都快高正去找天，得给喏，ไปดีตัว去找天，古西个，把一头带起来多天了，古西个头带哎呀落宝水哎呀，cá tô起来多了，taต่อสายจังไก่โมเตตรงไก่โมเตไก่โกตรงไก่โกไก่มัดได้ตรงไก่มัดได้นะดูรอไปมาตัวดัวนะเตเฉนอจะอีลูเตเฉมัวเจียมัวหนามัวหงเกอแต่สิไปสิตัวหนาตัวนึงนี่นะไปเพิ่งรอตัวเจ้าเราสิเจนรอตัวตื้อเจียก็จนได้โจซื้อเจีเพิ่งสิตัวเจ้าเมลีนะโอ้ยอีอะไรอีตุยบ่ตาเลยตุยนะเลยตุเถอะก็ตุก็มาจิตตัวจังเลยก็ตุก็จะรัวละอ้วเสือก็ตุก็ตัวตีตัวแล้วจ้ะก็ตัวพอตัวจ้าไม่ใช่แต่ตัวกันมาไอ้ตัวตุ่นดามงตัวตุ่นดาเจขวเสร็จแล้วจ้าตัวมาแท้เดี๋ยวมาไอ้ก็ต้องส่งคนส่งเจเลยสิเดี๋ยวผมช่วยว่ามาแต่ตัวนู้นก็ตัวตัวตาหน่อยตัวไม่เป็ดเต้เลยเนี่ยเต้ใช่ไหมต้องก็ตัวด้วยเดี๋ยวต้องดีอ่ะเขาไม่อีเตลนั่งขึ้นดอกสมมตินะโอ้เตะเดี๋ยวยาโลโก้อาเจียย่ะกูหนาเนอะกูไงหนาหรอหนาหูตื่นเนอะกูไงยาหมอเนอะแล้วก็หมอเนอะถ้าต่อยเสียนั่นได้เสียก่อนโอ้เดี๋ยวติ๊กหล่อเท่าไล่หล่ออยู่โอ้กายตัวจีทูมาสิอ่ะมาหรอโอ้ยเนาะเท่าตัวนี่เนาะสิอ่ะได้ที่มาอยู่ตัวเกี่ยวหัวชอบตัวจ่าตัวติดตาเลยเยอะพอนจะลงน้ำมันจะตีเลยอยู่มันจะลงน้ำมันจริงไงโอ้ยน้ำมันก็เลยมันอะไรตัวมาเนี่ยโอเคมันไม่ชอบXin mời tất cả các bạn dùng bữa tối cùng chúng tôi. Vâng, và bữa tối trong rừng thì cũng chỉ đơn giản thế thôi. Thịt trùng hương, cơm nắm và thêm một chút canh sao nấu với thịt mang, thịt hoãng. Nó thấy cho nó cũng mang thế này. Ôi, giặc á toàn nó thấy rồi, ơi lửa cá rồi nó, cái cổ im mông mà nó cho nữa. Ở đâu ạ? Tôi có ai chỉ tao. Thì lũ để bắt chuột cái mùng ta hai đi nè. Ô, chỉ đồ tao ở đâu nè? Lấy cái gì? Buồn bố lo. Nằm hồi trên đấy nó ốp ở trong túi nào? Trong túi mà tôi có ốp ở tủ giữa căn túi bé mông ốp ở giữa căn túi thổ bé mông này. Nhiệtตัวốp ở căn túi. Nhiệtตัวchứ mà tôi biết. Nên chỉ muốn nhầm bùa chứ là lộn nữa. Của ta rồi nữa. Ai đó tầm một eco là sao nói nữa. Mới chẳng có gì à? Lúc cho cái xe luôn. Mới cho cái muốn cho cái này xe muốn thâu cái. Bắt chúng muốn thâu tới bắt thì sai là muốn thâu tới. Thâu tới là sai sẽ luôn cha. Cho chia cục cái một cái cục đau luôn. Khi tới sai. Thế tôi thấy cho nó mặn sắp tới là món là phải mò thì ó xí nữa. Món là mò thì ó xí nữa, mò thì đi. Và chúng tôi vừa săn được một con hoãng là các bạn ạ.
Đây là hình ảnh con quạng. chỉ tôi thế là nó cũng mà tay tôi tay tá là nó Con này cũng rất là to. đây tôi kia của nó này đây là tôi trâu số ya phải kê đó trâu đây số to số giờ rồi đây là tôi nó giờ rồi giờ tôi sát tôi có chỉ tàu nó thì ra cái tôi chỉ tôi tay lên đó ra cái nào tôi ra cái tôi chỉ trâu tay của chỉ tôi lui một thứ đi đó lúc thế này để là này thế mà em biết tú tại là đây giờ tú nhẹ đấy nhiều là xiên nhồng để đó chỉ tao hôm nay cú sát được cú tôi chip phòn chỉ cú tao cú nó rồi cho nó cũng là sát tao cho chỉ cú còn chỉ tê chỉ trâu này chỉ tê chỉ trâu này giờ tao chờ ôi giờ có giờ có quá chưa của nó chú xe phải xe chú nó là cái chi chú nó là phải xe thế xe nhồng đó là chỉ là xe vỏ thế chỉ có bây giờ đang khá là xe mà nó cho nó ít bây giờ mua khá là vì ta cái bây giờ muốn chơi là giờ bây giờ mua xe ôn nhồng bây giờ tàu họ là bây giờ trái tôi nhu thế cho đến nó cho nó chơi tụ cậu nó tôi là chỉ nhau thế nó mà giờ rồi xuống thái rồi vì giờ nó dùng tới chơi lại chia rồi tụ thái họ do thái sử dụng rồi ba là vô cho ô kỹ sự rồi em ba vô cho ô cái tôi khác nó ý ăn nó này dùng mì cà nữa cái tôi sụt thái nữa mà nó này một cái tí rồi cái tí chuyển nó của đấy ô tu chỉ ở đây cái còn không lọc chỉ cái tí lọc đã chen có lọc nó có gì à ô tu có cũng vỏ lá này vỏ plau vỏ xía rồi lát này xía giờ lăn nhồng nó ố chụp bột tết như này ôn này bây giờ nó lôi nó non rồi này giờ này chín cái nó trộn cái nó tụi cô bé tôi lấy này bé mắc hạt cái gì nó nè lúc chuẩn dài nó lo cứ thiếu ý chuẩn dài là cái cổ đó